Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re kago ya ditsela e botlhokwa mo go ageng matshelo tota itsholelo e itshetletseng. Ba IEC ba itumelela dipalo tse di kwa godimo tsa ikwadisetso ditlhopho tsa monongwaga. Fa metshameko ya di-Olympic ya bana le bogole ya Paris 2024 e simolola gompieno ko France. What's up, magala dikgang tsa VTV News me mo song wa gompieno di go kopanya le nna o ratile ke fitlhile. Nna ke le Original Richardson a re lebelle e di go gang ko tlhogong. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re kago ya ditsela ke tlhabologo e botlhokwa ka jana e nolofatsa motsamao wa batho dithoto le ditirelo mme se e le pinagare ya go aga itsholelo e itshetletseng. Tautona Masisi o gateletse fa go ntšhwafadiwa ga ditsela tsa A3 ya Nata Gweta le ya A33 ya Nata Ngwasha go tla ka nako e maleba go atolosa ditlhabololo. Na re utlwa tlotla Matlhabaphiri. Puso ya lehatshe leno e semeletse go aga ditsela ka thulaganyo ya Development Manager Model e tsaelang kwa godimo ditlhabololo tsa dikago le ditsela go ralala lehatshe leno. Se ke maiteko a puso go hegosa go dira ditiro tsa boleng ka nako e beilweng go hokotsa ditshenyegelo tsa madi a puso. Ditsela tsa A3 le A33 ke dingwe tse di mo tsamaisong e mme bile go tshwanela ka jana le dingwe tse di nang le pharakano e ntsi ya dikoloi tse di harologaneng segolo jang tsa megobagoba tse di isang dithoto kwa mahatsheng a sele. Ditsela ke bontlhabongwe ba ditlhabolo bo botlhokwa dio tsotlhe tse di apereng di tsamaile ka tsela helo ha o leng teng ya ka gompie go le monata yana ha se gore sengwe le sengwe se re se tlhokang se ka tswa mo tikologong ya Nata go na tse le gore la dira go le monata ntse ke motara ka se taya e re le bojang bo tsamaya ka tsela dipilisi tse di nwantse di tsamaya ka tsela ha molwetse a iswa sepatela o tsamaya ka tsela ke botshelo ha o bona re tloga yana e be re ra go lagela tsela re itse gore ke yone e tla rabolang dio tse dintsi re lorile ke nako ya gore re lorele ko pele jaanong re le Nata ha re batle tsela hela nna ke eleletse tsela hela ha go pale gore le maemelo a dihwane a tle go nna mo Nata ye ke yone e leng gore ke konokono ya itsholelo ya lehatshe le la Botswanale. Ke ne ka parlamenteng e le bontlhabongwe ya diphetogo gore mo molaong wa ditsela re tsenye mo go teng tolling gore go ba di-toll gates a re no ntse go seo mo molaong yang ditsela tse dingwe tse dintšha jaaka A1 ha re ya ga sešha le tse dingwe gongwe jaaka ene A33 re tla ira di-toll gate ka re ga re ka ke ra ira sepe ntleng le molao ke diphetogo tse e leng gore re di tshwere ra di dira. O diragatsa ditlhabololo tse puso ya beela ditiro tse dikhamphani tsa benggae gore di nne le seabe mo kgolong ya itsholelo ya lehatshe la bone. Ke ne ka le bolelela gore re batla gore re humise Batswana. Go humisa Batswana ke go dirisa madi mo Batswaneng ba ira tiro mo ga bone goreng gore e nne bone beng ba diotse ne re tlwaetse gore ha e ka ke di a nna tsa Batswana gompieno ke tsa bone re tuo go neela tsela ye re tuo go direla botswerere jo bo e leng gore ke ja maemo a ntlha ke ona maitamo a rona ebile re tuo go dira ka bana ba Batswana re setse re hirile at least 100 mo kgaolong e yana go riana ana ra go oketsa a itse lo basupi re ntse re lela mogolo o tsile gore phimola dikeledi ao mogolo a tsile ko baneng ba gagwe ko setšhabeng sa gagwe go ta go dira jalo ha ba bonwe botsadi mo godimo ga moo Tona Molale o gotlile Mohama o ikemetseng go tlhagafalela go tshwaraganela ditlhabololo tse le puso go dirisiwa methale e mešwa go hokotsa ditshenyegelo tse di tsweletseng ka go oketsega. Tlotla Matlhabaphiri, BTV News.
Ntse le kwana tata Utlwala Masisi o ne a simolodisa semmuso ka go ya matlo a le 30 a company ya Botswana Housing Corporation BHC. Matlo a tla lopang madi a fetang 8 million pula a tla thusa go rarabolla letlhoko la boroko jwa badirela puso. Tiro ya kago ya matlo a e rotloetsa maikaelelo a puso a go fa Batswana sebaka sa go nna le seabe mo itsholelong ka jana dikhamphani tsa benggae e le tsone di tlabong di dira tiro e. Motshwarela mokamedi wa BHC Renkayala Matenge o supile fa tiro e ya kago e sa kgetholole ope ka ebile dikhamphani tsa kago tsa bomme di na le seabe mo go yone. Tiro e solofetse go wela ka kgwedi ya Sedimonthole monongwaga. Re ribolla semmuso groundbreaking re na le tautona matlo a Botswana Housing Corporation a le 30 ne mo gone a setseng a abilwe ke a le 14 a neelwa dikontraka tsa bomme otlhe bo dikontraka tsa bomme di le 4 value ya tsone e le 8.4 million tsone tse nne tse 14 tse a dirwa ke dikontraka tsa bana ba Batswana ba ba tswa mo kgaolong ne re dirisitse one molao wa Public Procurement Act ro samisitse wa Inclusion Act o leng gore wa re letla gore re ka tla mo kgaolong be re nyame re neela ditiro bana ba kgaolo mme bile gape o na le women empowerment mo teng di dirisiwa tse di leng ha ditena tse re di dirisang tse di re go gone mo nata metlhaba sengwe le sengwe gape se sengwe se re se dirileng re kopile ba ra kontraka gore re se ka raga mo go teng site office yaanong se ba se dirileng ba hirile ntlo go bapa le gone ha re leng teng ha mo ileng gore mongwe ntlo e wa ungwelwa ka gore ba duela rent kgwedi le kgwedi go dirisa ntlo eo e le yone site office ya bone matlo a ragang gompieno ke mo re go bitsang re improved pohi unit e le gore yaanong bogolwane e kgolwane 54 square meters mme le 2 bedrooms mme e le gore e na le lounge e na le kitchen e na le bathroom e na le toilet yaanong a mangwe a ragang ke matlhatlhaganyane ya bone ke mong ka yone LA2 mme e tlhatlhagane re lebile seelo sa lehatshe le re mo go sone ke a le 16 gore all together re ha ra go tswa e re agile 30 houses mme ga re mono hela re gasamele le hatse lotlhe la Botswana mo kgaolo e ka kwano re teng mo Francistown re teng ko KwaZulu mme re ntse re agela bone gore ba direla puso especially that in most cases dikgaolo di okeditswe maemo ke di full district yaanong go na le tlhoko la boroko mme re ntse re samasane le yone re Botswana Housing Corporation go dira gone gore go nne le boroko ba direla puso wa bone boroko. Puso e ganeditse magatwe a reng go tla fokodiwa dituelo tsa badirela puso ka gore puso ga ena madi. Pego e tswang kwa ofising ya Tautona e tlhalosa fa dikgang tseo tse di neng di kwadilwe mo pampiring ya dikgang ya The Patriot on Sunday ka setlhogo se se reng government coffers running dry, civil servants face salary cuts. Ga ena nnete ka jana puso e sena maikaelelo a go fokotsa dituelo tsa badirela puso. Ofisi ya Tautona e tlhalosa fa barulaganyi ba pampiri ya The Patriot on Sunday ba sa dira ditlhotlhomiso pele ba gatisa pego eo le fa ile go fa puso sebaka sa go fetola magatwe ao. Pego e tlhalosa gape gore puso ka lephata la Directorate of Public Service Management kana DPSM ga ise e nne le dikeletso tsa go fokotsa dituelo tsa badirela puso mme ebile ka nako tsotlhe puso e tlotlomatsa go obamela le go tsenya mo tirisong melao ya khiro. Mo godimo ga moo puso ya re e tlotla thata ditshwanelo tsa babereki ka jalo e tla tswelela e duela badirela puso ka dinako tse di dumalanweng. Pego eo gape e tlhalosa gore puso ga ena dikeletso tsa go kgaola dituelo tsa overtime mme e tla tswelela e duela dituelo tseo go ya ka ditumalano tsa molao wa khiro wa Public Service Act number 30 of 2008. Puso ya re rotloetsa badirela puso gore ba seka ba tshwengwa ke pego eo ka jana e sena nnete. Mokwaledi wa lekgotla le le tsamaisang ditlhopho la IEC re Jefferson Siamisang a re o itumedisiwa ke go palo ya batho ba ba ikwadisitseng ditlhopho monongwaga e oketsegile fa e tshwantsha ngwale ka ngwaga wa 2019. Re Siamisang o buile sewa le kodisa council ya Good Hope gore lekgotla la IEC le mo seemong sa go tshegetsa ditlhopho tsa setšhaba tsa monongwaga a rutlwa lona sekolo.
re siamisang a re ba ipaakanyeditse go ka tshegetsa ditlhopho tsa setšhaba ka kgwedi ya Phalane monongwaga a supa fa ba kgonne go kwadisa 80% wa seelo se ba neng ba se ipeile pele fa go tshwantshangwa le 73% ka ngwaga wa 2019. yona tiro ya ikwadiso ditlhopho re kgonne go kwadisa batswana ba le 1,038,261 mo lehae lotlhe la Botswana 1,038,261 mme ebile ke la ntlha re tshwara that magic number ya 1 million mme yona palo leo ke 80% ya seelo se re ne re se ipeile pele sa about 1.3 million. E selo se se molemo thata go utlwa gore IEC e kgonne go atumela seelo se ne ba se ipeetse ka 80%. Mme ebile se se molemo thata segolobogolo ke gore mo kgaolong ya rona ya Good Hope Matete ke rona ba re kwadisitseng batho go heta dikgaolo tsotlhe mo Botswana ka palo ya 33,340 ke maiteko a dirilweng ke baeteledipele botlhe ba sepolotiki le ba eseng ba sepolotiki le Batswana botlhe hala mo kgaolong ya Good Hope Matete ba tsaatsia ka maikarabelo a go godimo tshwanelo ya bone ya go tlhopha. Le fa go ntse jalo re siamisang o ne a tlhalosa fa mo nakong eno ba buletse batlhophi ba ba eletsang go fetola mafelo a ba tla bong ba tlhophela kwa go one mme go tla tswalelwa letsatsi pele go phatlhaladiwa palamente. Transfer tsona le tsone di tla tswelela di simolotse ka di 14 mme di a go ema gape a day before dissolution of parliament. Ke kgang ya mothopi ne ata ko ofising ya rona ata go supa gore principal residence ya gagwe e hetogile ka jalo o na le tshwanelo ka ga molaong gore a ka thusiwa ka transfer. Setšhaba se rotloeditswe go tlhokomela dikarata tsa bone tsa ikwadiso ditlhopho le go ya go kopa meriti ya tsone fa ba di latlhile gore ba nne le sebaka sa go tlhopha puso e ba e batlang. Lone Sekobo, BTV News, Good Hope. Mokwaledi mogolo wa makgotla a kopaneng a babereki Retshepiso Mbereki a re ke maitlamo a makgotla a babereki go ruta maloko ka ditshwanelo tsa bone tsa pereko le isago ya lefatshe la Botswana fa go iwa kwa ditlhophong tsa setšhaba. Re Mbereki o na bua se jaaka na rola mokwalo wa ditsholofelo wa lekgotla leo o ntsheditsweng madi ke mokgatlho wa bopelotlhomogi wa Frederick Ebert o rulagantseng dintlha tsa konokono tse ba di solofelang mo phathing e tla fenyang ditlhopho. Ke o lebogile Radipotsane. Re Mbereki o boletse ha mekgetho ya babereki e sa amane gope le diphathi tsa sepolotiki hela e le maitamo a yone go lwela ditshwanelo tsa babereki mo Botswana. Diphathi tsa sepolotiki ka go harologana di ne le kwa phuthegong e go itseela ka tsebe ditshologelo le dikgwetho tse di lebaganeng maloko a mokgatho o. Really, Babereki, our fight is for decent work, and it appears in the manifesto. Re le babereki re batla go bolela diphathi tsa sepolotiki gore re batla ditiro tse di nang le boleng le seriti. We call on those October candidates for Really, Babereki, this is what we want. Our work is not done, but this manifesto serves as a powerful tool to guide our efforts, inspire our actions, and hold us accountable. Tiro ya rona ya go lwela ditshwanelo tsa babereki e kgakala le go hela ka mo re diragatseng maitamo a rona re le mokgatho. To the principles that have always guided us. Obviously, I also must say, as the representative of an international organization, we had nothing to do with the content, of course, and it's very important to say, because the elections of a country is a very sovereign process. And international organizations have nothing to do with that. Mekgatho ya dithuso ga e tsene gope mo dipolotiking tsa mahatshe ga rona ke go netefatsa gore molaetsa o itebagantse le dithopho o goroga kwa setšhabeng. It have to do with elections and might help citizens to be more informed, but obviously the content is in the responsibility of BFG. Re Mbereki a re babereki bothe ba na le tshwanelo ya go tsenelela mekgatho ya babereki. We know the private sector is dominated by retail, but they can't unionize. They join a union today, they join a union today, the whole issue. Dikhamphane tse di ikemetseng di kganela babereki go tsenelela mekgatho ya babereki. Re kopa party e tatsang puso go itebaganya le kgang e.
Convention 87 and ensure that it's enjoyed by all. Mokolo o taisiwa kwa malokong a mokgato o mo dibekeng tse di tang. Ke o lebogile Radipotsane, Botswana Television, Gaborone. Tona ditlhaeletsano di kitso le maranyane re thulagano segokgo a re lefatshe leno le eletsa go ipaya kwa pele mo dikganyeng tsa boranyane mo kgaolong ya Afrika. Tona o boletse se mono Gaborone kwa phuthegong ya bo masome a fera bobedi ya ICAA e leng la ntlha go tshegetswa mo kgaolong ya Afrika kwa neng a lekudisa baitsanape ba maranyane go tswa kwa mafatsheng a farologaneng ka maitekao a itlegileng a lefatshe leno a go thabolola dikago tsa maranyane. Ha re tlo mo di ka swela. Phuthego e ya ntha go tshwara mo kgaolong ya Afrika e kgobokantse baitsanape mo go tsa maranyane go tswa kwa mafatsheng a farologaneng go abelana dikitso tsa go thabolola tiriso le dikago tsa maranyane tsa puso. Lefatshe leno ka lenaneo la lone la go baya kwa pele tiriso ya maranyane le kgonne go atega mo dintheng di le mmalwa. Botswana has adopted an ambitious program to broaden the digital and innovation ecosystem through her Lefatshe leno le simolotse lenaneo la Smartboards le leng lone le totomatsang tiriso ya maranyane mo pusong, itsholelo le setšhaba ka kakaretso. Ntlha ya konokono ke go thabolola lefatshe leno le kgaolo ya Afrika. At large, as a key strategic pathway for building inclusive, sustainable, and growth-led development in Botswana and Africa. Mo nakong ya gompieno e tiriso ya maranyane e anameng le go feta. Bana le seabe ba tlhagisitswe ka botlhokwa jwa go netefatsa gore mogama wa puso o nonofile go ka itepatepanya le dikgwetlho tse di tang ka seo. Those challenges are more than describes the ICA. Lekgotla la ICA le itebagantse le go thusa mebuso go bata tharabololo ya dikgwetlho tse di tang ka tiriso ya maranyane. Exchanging insights and drive forward the frontier of digital governance. As we embark on a journey of exploration and innovation. Jaaka re tsaya loeto la tiriso ya maranyane, re ta felela re kgonne go bona ditsela tse re ka thabololang ka tsone tsamaiso puso. Re eletsa go thabolola tiriso ya maranyane gore re kgone go isa ditirelo kwa setšhabeng le gone go direla dilo mo pontsheng. Government operations worldwide. Here in Botswana, when we gained our independence, I did some research. We had about 60,000 elephants. Ke dirile dipatlisiso tsa me, mme ke itemogetse gore lefatshe leno le kgonne go somarela tikologo le diphologolo tsa lone segolo jang ditou. Ka jalo, ke eletsa go bona mafatshe ka bontsi a gola le gone go tshegetsa tiriso ya maranyane le fa e se maloko a lekgotla la ICA. ICA and not to digitally grow while at the same time sustain. Go tlhalositswe ha tshwaragano e le ntha ya konokono mo go netefatseng gore ga gona yo salelang kwa morago mo tirisong ya maranyane segolo jang mo mafatsheng a santseng a thabologa. Monica Setswaela, Botswana Television, Gaborone. Pego eo ka Monica Setswaela e tlisa kwa bokhutlong jwa dikgang tsa rona mo nakong ya gompieno mme Tumo Mpatane o ipaakanyetse go rona la tsone tsa metshameko. Tumo re letse re bone maabane le gore under 20 ya rona retso e a participate mo di mixed relay mme be tsa number 7 gompieno ra go jala re ntse re gaisana re mo legatong le fumana nakong ya gompieno. Re letse re feditse mo maemong a bosupa ya ka o tlhalositse mme mo go la gampieko re tlhatlosa matlho a rona jaanong re lebelela 400 meters individual ye leng gore go na le gareng ga ba bangwe Ernest Kamuva o tla bang a le mo teng o na le Thabang Mongathipa le ene o mo teng 400 meters ke makawana e leng gore re ka sologela gone gore ba ka hitella ko di semi-finals tsa yone 400 meters wa itse le wena gore ga go buiwa ka 400 meters go buiwa ka Botswana ka jalo ga go tlabe go se thona gore le bone ba dire bontle mo tsatsi la gompieko mme re na le tshologelo ya gore ko bohelong ba metshameko ba tla bo ba tlhatlogile e le batabogile ba tshameki ba ba botoka ba na le serodumo se ba se ipeetseng gore ba ka goroga mo go sone. Re lebile jalo gore bolitsile tebogo le bona e jela mo se ba simolotse gone go kana kgang ke gone gore kana ga go gakologelwa the last youth world record
e dirilwe ke Letsile Tebogo ka jalo sologelo ke gone gore ha o tsamaya hela wa apere mebala a Botswana ha o tswa kwa sologela gore o tlo na le sengwe mo molaleng emma tswela re bolela gore ke eng gape se se teng mo metshamekong retso tla ke diragela jalo o gaetso moeteledipele Mototso Madumeng ka mogela ka dikgang tsa metshameko mme tsone tsare setlhopha sa lefatshe leno sa bana le bogole se se tla phadisanyang ko metshamekong ya di-Olimpiki ya bana le bogole se fudugetse kwa toropong ya Paris, France kwa se tla iteisanang boratana mo metshamekong eo e simologang mo go la gompieno a dutlopego ka botlalo ka Victoria Darkin. Moeteledipele wa setlhopha seo Montira Tlou a re fa e sale ba goroga ko France kgwedi eno e le thataro ba ne ba tsena mo kampeng ko Montredet ko ikatiso e neng ya tsamaya ka thelelo go tsena ka mosupologo o tlhalose fa ko Paris ba fudugetse mo lefelong le ba tla nna mo go lone le batshameki ba bangwe go fitlhela metshameko e wela. So we have been doing so well, no injuries, and also psychologically the athletes have re ntse re dira sentle thata mo ikatisong ya rona ga rena dikgobalo dipe batabogi ba setse ba kile ba na le sebaka sa go se dilo maikutlo got a morale boost by the chef de mission who just met the team today, and everything is doing so well. Gloria Majaga o tla simolola lebelo ka di-hits tsa 100 meters T13 mo mosong kgwedi e tlang e tlhola gararo mme makgaolakgang a lwane a tla tshegediwa mo maitsiboeng motabogi yo mongwe wa monogae Edwin Maswege o tla simolola lebelo la 400 meters T13 kgwedi eo ya lwetse e le malatsi a 4 pele ga makgaolakgang a lebelo leo a tla tshwara morago ga malatsi a le 2 lebelo le lengwe le Majaga a tla phadisana mo go lone la 400 meters T13 le tla simolola kgwedi e tlang e le 5 mme makgaolakgang a lone a tla nna kgwedi eo e 7. This is a well experienced team would say because it's not their first time competing. Batabogi ba ke ba tlhwatlhwa ka gore ga se la ntlha ba phadisana mo dikgaisanong tse di kgolwane di tshwanaletse re na le tshepo ya gore ikatiso e tseneletseng e ba setseng ba e dirile e tla ntsha maduo a nametsang deliver the results that are very admirable. Metshameko eo ya bana le bogole e tla bulwa semmuso ka la boraro mme tswalo semmuso kgwedi e tlang e roba bobedi. Victoria Darkin, BTV Sport. Setlhopha sa monogae sa lebelo la 4x400 mixed relay se letse se feditse mo maemong a bosupa mo lebelong leo se sena go fetsa mo nakong ya 3 minutes 32.75 seconds kwa kgaisanong ya Under 20 World Championships kwa Lima, Peru maabane. Setlhopha seo se sagilweng ka Ame Bogoma wa rona Tonisani ke o rapetse o kami ga mmogo le Justice Oratile se feditse mo maemong a bosupa. Setlhopha se se gapileng lebelo leo ke sa Germany se fetsa mo nakong ya 3 minutes 24.77 seconds. Se longwa se rotwa ke sa Jamaica se feditse mo nakong ya 3 minutes 24.77 seconds. Kgaisano tseo di a tswelela mo go la gompieko jaaka Botswana tla ba beile matlho mo lebelong la 400 meters jaaka Ernest Kemuvu le Thabang Mongatipa ba tla bo ba le mo mabelong ao. Fa re tswelela jaanong re le batsa kgwele ya dinao tona wa tsa itshireletso yo gape e leng mo palamente wa Gabane Mankgodi Rekagiso Musi o a kgoletse setlhopha sa BDF 11 se a be sa bone mo go tlhabololeng matshelo a batho ba ba nna mo tikologong ya bone. Tona Musi o buile seo jaaka setlhopha seo se ne sa bela molatedi wa sone wa Popota Mompati Scotch Kinosi ntlo ya dikamoretse pedi kwa Thamaga ka la bobedi a rutlwe tshepo ke Hemile ka pego. Tona Musi a re setlhopha sa BDF 11 se supile lorato le bopelotlhomogi ka ntlo e tokafatsa botshelo ja ga Kinosi le go mo fa seriti. Moletlo o botlhokwa thata wa letsatsi la gompieno o supang bopelotlhomogi le bopelotshweu jo bo supilweng ke sesole sa Botswana le batsayakarolo ba bangwe baeng ba rona ba ba thusitseng ba getso. Gompieno re kokwana hano go keteka go edwa ga tiro e itumedisang pelo ruri
botshelo bo ka go tlela ka ditsela tse di harologaneng mme seo se se tona ke gore o nne pelo telele ke dumela gore be scotcha le ha ne le bopelo telele bo mmeileng ha a re nna ke swa le matebele a mantshonyana. The journey today began in 2016 when our dedicated BDF 11 supporters loeto le le simolotse ka 2016 ka thotloetso ya setlhopha sa BDF 11 le thusa mokhanselara Repulani Piet yo neng a kgona go batla keno se se sa bonno go tswa go bathamagelani board seo e ne e le kgato ya ntlha go ya ko torong ya rona ya go agela rekeno se ntlo e se riletsegileng ebile e le mabono tiro ye e simolotse ka bonya mme e ne e kgaramediwa ke maitamo le maikemisetso a rona. Home for one of our very own Scotch. The process was very slow at the initial stages, but was filled with purpose and determination. Ntle le dikgwetlho tse di bakilweng ke manokonong a go tlhago ga segaja sa COVID-19 setlhopha sa BDF 11 le bana le seabe ka go farologana ba ne ba netefatsa fa kago ya ntlo e wela. It kick-started ka tsela e ntseng jaana ne ka approachiwa ke general manager wa BDF 11 warrant officer class 1 ga e bolai a tla go go nna ke gakologela sentle gore nna le Major Dunga bo retired warrant officer class 1 Silver le ba bangwe hela yalo bang sanka ba mention ba nkopa gore ka ba batla go supporta Raymond Party Scotch ka go mo direla shelter ke mmatlele setsa ke ne ka go bona ba thamaga se blend board ratla hano le land overseer re neo kontle me ratla go bona le helo le ra boela go go bone gore re bone le helo ke kupile land board gore e speed up the allocation gore a thusiwe ja ka nne ba eletsa ke le mogelona bimbame ba gata maga gore be di tlile Scotch le tsile go bona ka ha ba sesola sa Botswana football team ya BDF e dirileng ka teng gore le nne ba supi gore batho ba ga se hela ka go ya ntlo e ya ga Mompati Scotch Kenosi e simogile ka 2019 morago ga go lemoga boinelo le lorato la gago mo setlhopheng sa BDF 11 mme a agile mo kgotleng ya Putingerane ka madi a kanang ka 365,000 ke batshameki le batsamaisi ba setlhopha sa BDF 11 ga mmogo le balatedi ba setlhopha ka tshwaragano le bana le seabe bangwe. Tshepo ke himile PTV Sport Thamaga. Kwa bokhutlong mokwaledi wa lekgotla la Botswana Boxing Association Taolo Tloitsile a re madi a 438,000 pula a filweng maloko a lekgotla leo ke Botswana National Sports Commission a tla thusa lekgotla leo la gagwe ka ditsela tse di farologaneng. Tloitsile o buile seo mo potsolosong le lekanala la metshameko la Botswana Television News Channel a rutlwe go rata moeng ka pego. Tloitsile o tsweletsa a re ba ne ba bitsa phutago ya tshwaganyetso le maloko a lekgotla la bopa ka mafelo a beke go tla go ba kgaoganya madi ao ba lebile dikgwetlho tse ba nang le tsone ka go farologana. A re tlhamaletsa ra grante ke e re imolla bokete jo ntse bo le teng jwa gore jaaka ne ke simolola ka gore setse re kgaoletswe ka gale go kgaolwa ko kana gore go kgaolelwa and then go ra gore ye monate ka gore e ne tla ya go ditlabong sa tle go gore na re le federation or le motherboard wa sport sa boxing so go ra gore ha ya go go bone wa go itlhala ile gore ya no re tsukaganya ditlabo tsa rona go na le ditlabo tse ntse di imelwa ke go tla di-tournament tse dingwe le go hosta nne di godimo. Mokwaledi yo wa boba o tsweletsa re madi ao a tla ka nako e maleba jaaka lekgotla leo le ne le fokolediwa madi a ngwaga le ngwaga kana grant ya BNSC selo se se dirileng gore ba boba ba seka ba fitlhelela maikaelelo a bona a ngwaga mme jaanong madi ao a tlhabololwa metshameko a tla ba thusa go menagane mo go iseng motshameko a mabole
pele kwa mafelong a farologaneng a lefatshe leno. Ha o ka la tlhoko kgatlho e nngwe ntse rena yo ke youth and women boxing group level a tsone ya go gola youth ne ya affectwa ke gore kana gompieno re rotloetsa maloko a rona go nna ba tsisa junior and youth boxers ka gore gompieno sello sentse mongwe le mongwe a sella sa gore school sport se ramile go le kae ke tsa gore ke gona re thibang diphatla tsa teng ka teng ho so gore re dumela gore grant ya go ba thusa go tokahatsa selebego sa rona ka methale e mentsi. Tsholofelo ke gore madi a tla thusa go tshabolola motshameko a mabolo mono gae go fitlhelela maikaelelo a lekgotla la Botswana Boxing Association a go romela kemedi e mashitla kwa metshamekong e latelang ya mafatshe a selekane kana Commonwealth Games le di-Olympic tsa 2028 kwa lefatsheng la Amerika. Go rata moeng BTV Sports. Wetso a re di be khutlo gone fatsa tepolo wa pedi ya latela ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona. tapoga mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno konte ga mafelo mangwe a go borwa ja kgole ga ga dikole gore gone go ta bonala dibata tsa maru mo moso go ta eketsa go letsididi go borwa ja kgole ga di borwa ba go tlhabatleng le kweneng ka se sa botsididi se stabo magareng ga boraro go eng go bosupa mme mafelo mangwe ka bontsi a lefatshe leno one go ta eketsa gore mololo wa selekana sa borobedi go eng go lesome le bobedi mo tshokologong go ta tswela go letsididi go go kgalagadi ka sekana sa lesome le borobedi go eng go masomabedi le bongwe mme go gantsi le borwa gone go taeketsa go le bothito jwa sekana sa masomabedi le borataro go eng go masomamararo mme mafelo a mongwe ka bontsi a lefatshe leno one go taeketsa go le mogote mo tshokologong ka sekana sa masomararo le bongwe go eng go masomamararo le botlhano mme fa re bela seemo sa melo a naga mela ya mehibidu e bonala e supa melo a naga le ya sha mo nako ya gompieno mafelong a dikgalo tsang gabe gantsi kgatleng le kweneng mme le mola ka moso bodiphatsa jwa gore melo ga mo taolo go godimo thata mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka jalo setšhaba se rotloediwa go tshwara molelo ka kelotlhoko mme fa re tswelela ka seemo sa loapi mare bele toropo dingwe mo borwa jwa aforika re tshwanetse go la pula ko Manzini Cabega le Cape Town mme marata a thiba ka bonthabong ko Appington go tapoga ko Johannesburg le Maseru marata a thiba ka bonthabong ko Antananarivo mme go tapoga ko Beira Harare Lusaka le Windhoek marata a thiba ka bonthabong ko Kinshasa Luanda le Blantyre mme re tshwanetse go la pula ko Dar es Salaam.